सबैमा राधे 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 राधे। दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र कुलकुटुम्ब नाति नातिना भान्जा भान्जी नन्दा माझु सबैमा राधे राधे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम तत्सत्। प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्याय पाठ गर्न गइरहेको छु। सबैलाई सुख शान्ति ऐश्वर्य प्राप्त होस् भनेर, विश्व कल्याण होस् यही कामना गर्दै ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कन्ध प्रथमोऽध्याय। जन्माद्यस्य तनुवयादितचार्थेषु विज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोषितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतं नित्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र नमोलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरितबलुधरे शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयशौनकादय सत्रं स्वर्गालोकाय सहस्रशमासत त एकदातुमोनय प्रातहुतहुताग्नय सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्योरिदमादरात् ऋषयोऽचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सुत परावरविदो विदुरथ तं समेतत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् भूयोऽसिंहस्य शिष्यस्य गुरवो गुरुमाप्नुत तत्र तत्रन्तसयुष्मन् भवता यदि निश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेय तन्न संशयितुमर्हसि। प्राणाल्पायुसभ्य कलावस्विनिवेदना मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्यहुपतुता भोरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अत साधुत्रयसारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिण श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदते। सुत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति विवेक्यं वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानां मरहस्यङ्कानुवर्णितं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः ससितिं घोरां यन्नाम विवशुगणां ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयंभवं यत्पादसंशयास्युत मुनय प्रशमायना सद्यः पुनन्तु प्रस्पृष्टा शोधन्यापुनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यलोकदकर्मणः शुद्धिकामनशृणुया दश कलिमलापहम् तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिवे ब्रूहिण श्रद्धानानं यदयधतकलः अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथासु वा लीला विदधता स्वैर विश्वरास्यात्ममायया वयं तु न पृथिव्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घसत्रेण कथायां साक्षाणा हरेः त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निर्दर्शतां कलिं सतोहरं पुंसं कर्णधारैवाडवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वं काष्ठां मधुरूपेते धर्मः कं शरणं गतः। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे नमः प्रथमोऽध्याय। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।